Pojedini protestantski glasovi izneli su svoje primjedbe na praksu krštavanja dece u crkvi. Naravno, nisu prvi koji ispoljavaju ovako razmišljanje, zbog toga bih udelio odgovor i predstavio slučaj za krštavanje dece. Ovako glasi njihova primjedba. U Bibliji se ne spominje krštenje ni jednog deteta eksplicitno. U svakom primjeru krštenja u Bibliji vidimo da vera prethodi krštenju. A zato što deca nemaju razvijene mentalne sposobnosti, ne mogu ni imati veru, niti mogu razumeti sam čin, pa stoga ne treba ni da budu krštena. Ova primjedba, kao i mnoge druge protestantske primjedbe, za modernog čoveka zaista imaju prizvuk razumnosti. Jasno je zbog čega se protive ovom učenju, ali Hristova crkva nije moderna. Očigledna pretpostavka ovih kritičara koju ne delimo je sola scriptura, verovanje da je Biblija jedini nepogrešivi autoritet i izvor verskog učenja, verovanje koje nema ni biblijsko, ni ranohrišćansko utemeljenje. Bitno je razumjeti da neko učenje može biti ispravno, iako nije eksplicitno prikazano u Bibliji. Ali više o tome već smo spominjali u prethodnim i spomenut ćemo u nekim od narednih klipova. Gospod je sa Avramom uspostavio čin obrezanja, kao ulazak u Izrael i znak zaveta. Muška deca bila bi obrezana 8. dana po rođenju. Kada se Avram obrezuje, sa njim se obrezuje i čitav dom njegov. Isto tako u Novom Zavetu vidimo kako se krste cijeli domovi. Sasvim je moguće da su deca bila deo ovih domova. Ali nije samo moguće, veoma je verovatno. Prema svim izvorima koje sam mogao da pronađem o jevrejskim porodicama u prvom veku, vidimo da je jedna odlika ovih porodica bila mnogobrojnost. 5 dece nije bila retkost, ali je često bila nužnost. Religijski podsticaj, kratak životni vek, manjak kontracepcije i poljoprivredni životni stil opravdavaju ovakve brojke. Istorijski kontekst stoga ukazuje da je praktično svako imao barem par braća i sestara koji su imali svoju decu, što ukazuje na to da su šanse veoma male da bi bilo koji dom duži vremenski period ostao bez male dece, što znači da je dece najverovatnije bilo u domovima koje su krstili apostoli. Sveti apostol Pavle također vezuje obrezanje i krštenje u poslanici Kološanima. Također vidimo da je krštenje znak Novog Zaveta, kao što je obrezanje bilo znak zaveta sa Avramom. Rani crkveni oci iz 2. i 3. veka, poput svetog Justina mučenika i svetog Kiprijana Kartaginskog, krštenje tumače kao novo obrezanje. Rekli bi da je krštenje upotpunjenje čina obrezanja. I onda ako je nekadašnji zavet bio inkluzivniji, užeg opsega, namenjen samo Jevrejima, uvodni obred obrezanja samo za muškarce i mušku decu, zašto bi sadašnji novi zavet, koji je šireg opsega, u koji se ubrajaju i nejevreji, po kom se uvodni obred krštenja vrši i na muškarcima i na ženama, bio ograničeniji po pitanju primanja dece u zavet? Zašto bi se proširio po svemu, ali bi deca bila izostavljena? Ako kažemo da deca ne treba da se krste zato što ne razumeju čin krštenja, zar takvo razmišljanje ne protivreči samom Bogu, koji je zapovedio obrezanje dece u Starom Zavetu? Dece koja jednako tako ne bi svog 8. dana razumela takav čin. Pritom, reći da deca nemaju vere samo zbog nerazvijenosti mentalnih sposobnosti ima nezgodne implikacije. Prva je da mentalno zaostali ljudi ne bi trebalo da se krste. Ovo povlači još jedno pitanje. Da li po ovakvom pogledu moramo imati razvijene mentalne sposobnosti da bi učestvovali i u nekom drugom delu duhovnog života, kao što je pričest? Da li bi ovi kritičari zabranili mentalno obolelima, kao i deci, spasonosno telo i krv Hristovu? Kada je narod donosio decu Hristu, da li ih je oterao? Da li im je rekao da deca ne razumeju kome prilaze? Pustite decu da dolaze k meni. Nemojte ih sprečavati, jer takvima pripada carstvo Božije. Zaista vam kažem, ko ne prihvati carstvo Božije kao dete, nikako neće ući u njega. Da je vera iznad razuma svedoči i sveti Jovan Krstitelj, koji u utrobi majke svoje Jelisavete zaigra
pri dolasku trudne Bogorodice. Da je vera samo racionalističko afirmisanje seta propozicija je filozofija Zapada, strana i nepoznata Svetom pismu i Hristovoj crkvi. Kada se prvosveštenici rasrdiše na klikta i dece, Osana sinu Davidovu, što znači spasi nas, Mesijo, Hristos prihvata klikta i dece i citira psalam, čime potvrđuje svoje božanstvo. Ali bitan deo je dečije učestvovanje u velikim duhovnim događajima. Njihova mentalna nezrelost im u tome nije bila nikakva prepreka. Podrška rane crkve. Sveti Polikarp. Kada prokonzul opet navaljivaše i reče mu: odreci se, pa ću te pustiti, na ruži Hrista. Polikarp mu odgovori: 86 godina njemu služim i ništa mi nepravo ne učini. Pa kako mogu pohuliti na cara mojega koji me je spasao? Možemo reći da je 86 godina služio Hristu samo ako je po rođenju bio primljen u crkvu, to jest bio kršten. Ako krštenje nije u pitanju, ne znam na koji se način službe misli, jer bi razumna aktivna služba mogla početi tek u kasnijem periodu, što ne bi činilo njegov ceo život od 86 godina. Iz spisa svetog Justina Mučenika implikacija je ista kao kod svetog Polikarpa. Postoje ljudi koji su Hristovi učenici od detinjstva i oni koji se kasnije u životu obraćaju u Hristovu veru. A pošto je krštenje uvodni obred, najsmislenije je reći da su oni koji su od detinjstva u veri, u detinjstvu i kršteni. Sveti Hipolit Rimski. I neka najpre krste malu decu. Ako mogu da odgovore za sebe, neka to i učine. Ako ne mogu, neka za njih odgovore njihovi roditelji ili neko iz porodice. Iako nije crkveni otac ni svetac, Origena možemo spomenuti kao relevantnog istorijskog svedoka. Crkva je od apostola primila predanje da se krštenje daje čak i maloj deci, jer su apostoli kojima su bile poverene istine božanskih tajni znali da u svakome postoje urođene mrlje greha, koje moraju biti oprane vodom i duhom. Blagosloven Bog, koji jedini čini čudesa. Vidjeli ste koliko su brojni darovi krštenja, iako mnogi ljudi misle da je jedini dar koji ono daje oproštenje grehova. Mi smo izbrojali 10 počasti krštenja. Upravo zbog toga krštavamo čak i bebe, iako su bezgrešne, da bi im bili dati dalji darovi osvećenja, pravde, usvajanja i nasleđa, da bi bili braća i udovi Hristovi i postali prebivališta duha. Ukoliko neko misli da je nebitno šta su verovali najraniji hrišćani, još jedan istorijski svedok podrške krštenja dece su i sami reformatori, doslovno tvorci protestantizma, Martin Luther, John Calvin i Ulrich Zwingli. Iako za nas nisu autoritativni, moglo bi biti od koristi protestantima koji odbijaju ovo učenje da se zapitaju zbog čega njihovi ideološki preci ne dele njihovo mišljenje. Još jedno dobro pitanje je kako bi se ovo neslaganje razrešilo, s obzirom na to da i navedeni reformatori veruju u sola skripturu. Da li je razrešenje takvih pitanja u principu uopšte moguće?